ngingakhulumi lokufunwa ngimi angikhulume lokafuna kona yena ebantwaneni bakhe. Ngidawukhuluma ngalomunye umfundisi ongumbhishopi wangaphandle okwathi inkosikazi yakhe nayigula iphethwe isifo sesinhliziyo nasithi shembe uNkulunkulu sishonga wagula lo make wagula base bafole bantwana bakhe labalakahelele la eSwatini bathi kuyanganeno kunadokotela omkhulu la eMbabala lo philisa ngishona sifo sisemathanjeni uyasikhipha bamthwala lo make wedala asuka lapha eMpumalanga wakasitholo uthwala ngusitholo indvodza yakhe umbhishophu omkhulu nake fika make bamshiya esibhedlela dokotela wakhipha letinto wathifaka etindlebeni wathifaka emabeleni wathifaka yonke lendzawo nasuka lapho ubita kunesi konesi kuyana bami mina kanuyeva lo mama phela lo muntu akaguli ugula ngemafusi siyeva ke lesalukade kuthi bathi angiguli ngifaka gaga bathi ngigula ngemafusi kanti indvodza yethu itomvusa babe ngikhiphe lesibhedlela wase uyamkhipha uyanaye futhi kahelele kukhona iNazaretha elalinginkosana ngiconze kusho uShembe ukuthi uShembe udokotela omkhulu eNazaretha dokotela uhlekile kubona sifo sesitho kodwa nasafika eNazaretheni liyafika eNazaretha bamletha lo make ntamba umthandazo kulala bafunza bacetha nabacetha bahlala phansi makhe wahlala usagqoka emaloba ngiyacabanga ngo-1972 noma 73 uyathi umfundisi Dlamini bamthandazela usilomake ngabamba tidwaba ngisila bakashembe bangingulula ngoba ngibona ukuthi phakama tietu kana kuphakama lutho kuphakama inhlitiyo uziyaphuma ekufeni lo mfati bacetha wathi ngizinisa lo baba wathi emake sophilile inkosi ubusisa sikhuluma ngolyazo loNkulunkulu lomdokotela wase bamthatha kwena uthi lo maka obekana akasanathi leti nje nginganatha letiya emntu uhambe ufaka noma 20 tipuni kashukela nabafika lapho makuthi ngendele iyaqala ufuna ukubona imali yalabantu basheba uNkulunkulu bamnika inkomishi wathatha 80 tipuni wanatha ayisabuya nginhlitiyo futhi yende lokubekwena dokotela uthi lo muntu lesifo semafutha kodwa sheba wakhipha sifo lesikuwe Manazaretha sinoNkulunkulu la omiphambi wethu kwangathi emaswati angavula indlebe avule nemehlo kumbona baba wethu losemazulwini zulwini ngibheke
ngicela incwadi kaJohane wesithathu ivesi ngilaka 11 bafunze ngeSwati lo itholi la ngifunzele sikhuluma ngodokotela maNazaretha sengimane ngiyayivula le ncwadi incwadi ivuliwe kuseni seva ukuthi uShembu ungumuntu onjani Never. Ngicinisile ngithi kuwe sikhuluma lesikwatiko sifakaza ngalesikubonile kepha anibemukeli ufakazi bethu. Amen. Ngicinisile sikhuluma into lesiyatiko emaswati akavuma ukudunyazeni liqiniso lesilikhuluma ake ngikhulume ngami nate seloma ke baba buyisele ekhaya eBhabhini sakhelene lo mama angibathi ngiyagula upheleketa nabafundisi eDlamini nomfundisi Hlobo kodwa leso sikhathi bekamshumeli Hlobo nabefika ebantu bagijima ukubona abantu abangazange babo nabakithi baya ngoba bona bangishiye endlini enkulu bafika bente letinto abatendako babuya basale abantu baya bothandazela kusithole baphila base bangithwala nami ngiyakhona ngafika ngathandazela ngase ngiyaphila ngikhuluma ngonyakazi maNazaretha nakuqhaza kuphila bangithatha ngaye emsebenzini asuke emsebenzini naye ufuna ukubona uShembe mina nangifika kuShembe ngikhuluma ngonyakazi uSambezi ilanga nangifika lapho la indi operation kina lentanga komunye umuntu hey noma nahloboni yokufa kuyasuka enyazini wangibuka ngemehlo akhe lapho khali wangibuka kanti benesicane ukuthi ngifuna kubuka kuzawe mapha awe phansi emehlo yakho angeke ngibuyekele lokuthi adlale ngami isalamisi yakhe ngifuna nami ngiyibone kahle kanti ngidlala ngesikhathi uShembe ulwa lento lela kimi ngilenceba maNazaretha le operation kaShembe la ngemva yakhishwa unyazi leso yiko incwadi ithi sikhulumele usukwathi ukuthi asiwakhulume manga sinenzabe enkulu maNazaretha kaShembe unyazi uNkulunkulu awufunde incwadi Johane ayisambulo 4 ngoba ngithethe ugabanya isambulo 4 uqala kuverse 4 ugcine ku5 Sambulo 4 verse 4 to 5 sikhathi sami sincane bekune asingifanelanga ngoba mncane kakhulu kumali nemadola kakhulu kusima phasi Sihlalo sebukhosi sasitungeletelwe nguletinye tihlalo tebukhosi tatingemashumi lamabili nane lokwa kuhleti kuto emalunga langemashumi lamabili nane lamalunga abembethe tingubo letimhlophe afake nemichele yegolide enhloko tawo kulesihlalo sebukhosi bekuphuma imibane nemavi nekuduma embi kwaso bekuvutha tindlwana letisikhombisa letingimimoya lesikhombisa yaNkulunkulu. Amen. Afunde isiZulu. Ngesize 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 Nkosi yabeke ngesize ngesize
Kwakukhona esihlalweni sobukhosi isihlalo esingama-24 na ezihlalweni kwakunamalunga angama-24 ehlala embethe izingubo ezimhlophe enemiqhele yegolide emakhanda abo. Kwaphuma esihlalweni sobukhosi unyazi. Amen. Kulapho ngifuna khona uphuma lolu nyazi esihlalweni sobukhosi lutaka phansi ngoba unyazi uhleli eNazaretha lusuka esihlalweni esikhulu sasezulwini lite kubantu balo. Silapha nje asithethuleni ushene luli wethu uNkulunkulu esinaye ufuna ushembathi uNkulunkulu wethu sewufikile ufikele ezalweni kaDingane osenza khona na uqhubeka yithi tinikele wena kuye upheze utibike kuye sotibika nje lapho kumele bale ungesabe tibike kuye akunike konke asuke nako ezulwini shebe uNkulunkulu ngiyagicika ngemoto ngisuka ekuthuthukeni eGoli iyawe imoto
anoqaphela about life. Umfundisi nathi yakele ifoni imoto ihamba imisa. Abangilaleli. Yaphuma imoto bangcwele yagicika. Kwasala mina emotweni baphuma bonke. Yaphenza nami futhi. Nami lapha emotweni ufunga uNkulunkulu wethu unyazi lezulu sambethe uthingo lithi phuma la ngoba imoto itawusha. Ngase ngiyaphuma nami ngiphuma uthi sakutshelana. Lento sakutshele yona yabona uma ungayindi lento sikutshele yona ukwathi ukuthi sitasukulanza. Wayemtsheleni shem sekadide kodwa lo muntu ungena manje uthingo kodwa uthi lo muntu wangitshela kwakunyazi bezulu. Lithi ungibonile wena ngumKristu impela nguye lo yabona eNazaretha asingaduswa nguye onguye nguye qobo nawe vanga nakushekela ukuthi aphethe uve kuphi nyenya ke ulingise kaJuda basu Johana wathumele abantu sihlakani hambe uyobunta ukuthi lo muntu nguye yini osumlinzele nafika sithi shosha tiyasukuma impuphu setiyaphola laba ngaphenduka baphi nala namhla kunjalo na utela utafika yonke into uyithole sihlulani ukubona uNkulunkulu waNazaretha ngesaba ukutshela abantu ukuthi uJesu ufile uyathusa ukupita igama laJesu ukube sulikhombe emntwini nguye lo uthi Petro suka Nkosi kimi ukubona lento ngoba imatima ukubona uNkulunkulu waNazaretha. Mina ngimncane kakhulu. Shembe. Cela ngesule ngiyembe dingaphumi kimi. Bengakafanele uNkulunkulu athi fede kimi. Yabona lencebela noma ungayendlela afike ukukhomba ukuthi wakhipha unyazi. Likhona. Ngoba abantu banenkani. Siyacela abantu babakethu. Kuleli vela ngilangwana eSwatini. Asinamathelelo emyazini. Yabona noma uhluphe elushembe ufuna umuntu ekhaya lehluphekile engenalutho. Wangena kithi kungenalutho. Sihluphekile. Kwahlupheka ngoba hlupheka nebatali bami. Base bangisa lapha bathi uma ungamphilisa lo muntu shembe sunika yena. Utaba wakho nasi sakulandzela ngaphila ngiyabonga mina kethu wena ulandzeli lesihlangu ngiyabonga kanjani baphungela singompondo Ndlovu uthile singosihlangu singontshanjalo baphethe bakwethu kumatima kulendlela esikuyo ngihlekwa abantu basingilandzela likhehla lelungu sithole sifake kumabheshana sami sidala kamanzini basi lo mfana wendani ngilandzela likhehla uyathi hlupa kana haya ngihlupha ngibona indzaba lenkulu yiloko nje ngithi angeke ngivule incwadi ngoba incwadi isonyazini maNazaretha. Na ufuna ukumbona na unyazi uNkulunkulu umasuka afulathele bobuka umhlana wakhe. Batshela Mose ukuthi na udlulu nangidlula ubhathile ubuka umhlana utangibona na ubuka umhlana utambona unyazi uNkulunkulu. Sisaba lokubuka umhlana umhlana. Ngoba befena ngeke umbheke uphuma lilahle lomlimi elaphuma lashaya mina. Angeke kube nayo inkani yami ngiyale ngicela angixoxe indzaba nebantu bayangathi lapha ngiyatibinzela nje angifuni ukuphazanyiswa uNkulunkulu ungedwa letingalengane ngiyakuflathela bese ngibuka emuva ngathi angulahla ngiyakulahla angifuni ukulalela inkulumo yakho lephethayo yini singakhuluma ngonyazi ngoba sebantwana bonyazi sinika lelo uthando lonyazi awu siyacela la esabelweni asebantwana labadla kuba sinoNkulunkulu waNazaretha niyeke ukukabana siyeke ukuzondwana sihlale ngokuthula uNkulunkulu wathi hlala kithi singathwebani
nawufuna ijazi batakunika nabo labanikana emajazi unyazi alikho la kumuntu maNazaretha ngoba sibanga into le matima lewafanele uyifune nawo umuntu lophilile engqondweni umnanzi okuhlala emuva siyacela abantu abakhethe eTanzania ngibongile dabuyisela isihlalweni sobukhosi Siyabonga amazwi amnandi sophiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusisa. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo seshumi. Sicela umvangeli Dlamini wakawo asihola isihlabelelo inkosi imbusisa. Nkosi busupha abangcwele.